Dobar dan. Moja tema danas je vizualizacija procesa javne nabave korištenju flow alata. Ja neću puno pričati o javnoj nabavi, o registru javne nabave. Bilo je jučer priča od gospodina Rakara, dosta je toga rekao, tako da neću se zadržavati na tome. Više ću se bazirati na tome šta smo koristili, tko smo mi i kako smo to napravili. Zašto smo uopće to išli raditi? Pa Udruga vjetrenjača je objavila registar javne nabave 28.11. prošle godine. Mi smo mislili, kolega Jana na faksu smo mislili super podaci, ali ajmo nešto napraviti s njima. Tako slučajno 3.12. je bio International Open Data Hackathon na koji smo i onako mislili nešto raditi, kao to je biti hackathon gdje se ljudi cijelog svijeta nađu taj dan i nešto naprave s otvorenim podacima. I baš u to vrijeme izašao je natječaj provjetravanje javne nabave koji je bio, rok je bio 24.12. I mi smo rekli, gle, ovo je super ideja, ajmo mi probati nešto napraviti sa tim objavljenim registrom javne nabave, on je sad in, ajmo mi nešto probati napraviti s time. I tako smo poslali na mailing listu obavijest da ćemo se naći, da ćemo to raditi tako. Javilo se par ljudi. Uglavnom to su bili ljudi koji su i onako uključeni u OSGeo Croatian Local Chapter. OSGeo je krovna svjetska organizacija koja se bavi promocijom open source rješenja u geoinformatici. Tako da se javilo nas par, nas 7 točno. To su uglavnom studenti, asistenti znanstvene inovacije, vlasnici, zaposlenici nekih privatnih firmi. Uglavnom svi iz domene geoinformatike koji se bave u svom poslu. Šta smo napravili? Pa napravili smo evo ovaj jedan URL, nabava GeoInfo GeoHR. To je u biti kartografska vizualizacija to je otprilike to. To je kartografska vizualizacija javne nabave. Naš zadatak, da budem kasnije pokazao još malo detaljnije, ono što prvo kad smo se našli, prvo nismo znali što ćemo uopće raditi. Pa tako smo kao finalni cilj odlučili na kraju se za napraviti 4 kartografske vizualizacije. Prva je bila objave po gradu, to jest koje su, iz kojih gradova, koliko je novaca i koliko je otišlo iz kojeg grada novca, znači gdje su objavljeni javni natječaji. Drugi je bio ugovori po gradu, znači iz kojih gradova su došli koje tvrtke, znači koliko su dobili novaca. Sljedeće, nakon toga smo se išli igrati pa smo išli probati napraviti transfer novca, znači izmjena novca između pojedinih gradova. Tu je bio dosta veliki problem oko ove vizualizacije jer tih transfera ima jako puno pa smo izbacivali podatke koji su recimo relativno niske vrijednosti. Mislim da smo izbacili sve ispod 10 milijuna kuna, relativno niske. Tako da s ovom vizualizacijom smo se dosta namučili jer dosta je teško bilo napraviti nekakvu vizualizaciju na webu koja bi prikazala takve nekakve podatke. Zamislite se koliko iz Zagreba, znači iz Zagreba manje više sve ide prema svim gradovima i to prikazati na karti je dosta teško. I zadnja vizualizacija za koju smo se odlučili je bila ulaz-izlaz novca po gradu, to jest koliko novaca iz koje pojedinog grada izlazi, ulazi i ostaje u tom gradu. To su bile te 4. Sad malo da objasnim što se tiče podataka. Podatke ne znam koliko ste vi vidjeli kad se objavio javni registar, koliko ste uopće išli pregledavati. Uglavnom to se radi o 4 CSV datoteke. Objave, znači objave javnih natječaja, tko je objavio, ugovori, tko je dobio i financije iz 2009. i 2010. za pojedine tvrtke.
Mi smo imali tu jako puno ideja šta bi tu mogli napraviti i u biti smo se odlučili da s obzirom na kratak rok koji smo imali da ćemo izbaciti financije 2009. 2010. iako smo imali dosta dobre ideje i sa time. Tako da smo odlučili se samo na podatke uzeti iz objave i iz ugovora. Ono što u tim podacima sadrži otprilike 58.000 ugovora, sveukupno oko 80 milijardi kuna je tu i 13.000 tvrtki. E sad, koji su bili naši najveći problemi? Kad se objavio taj registar javne nabave, mi smo mislili odlično, ovo su super podaci, ovo ćemo moći super iskoristiti dok god nismo počeli nešto s njima raditi. To je počeo biti show već u startu i ne znam koliko smo puta rekli da više ne znamo šta ćemo, nećemo to moći obraditi jer toliko ima grešaka u tim podacima da nećemo, jednostavno izgubi se volja. Počne se sređivati jedan podatak i onda shvatiš da smo uspjeli nas 8 u jedan dan srediti 1%. I onda smo morali nekakve kompromise raditi oko toga. Drugi najveći problem je bila procedura javne nabave sama po sebi jer mi smo bili informatičari i tu neki pojmovi nama uopće nisu bili jasni. Šta je važno, šta nije. I tu je bilo najveći problem u biti odlučiti se za šta ćemo uopće prikazati. Tako da smo išli na našem nekom nahođenju, tako smo i dobili te 4 vizualizacije otprilike. S obzirom da smo iz geoinformatičke domene, tu naravno trebala biti neka kartografska podloga i zato smo se uglavnom i odlučili za vizualizaciju recimo po gradovima u ovom slučaju. Primarna ideja je bila da se odlučimo ići direktno, znači na adrese firme, ali tu smo stali u trenutku kad smo shvatili da podaci od pojedinim firmama su upisivani katastrofalno. Mislim, to je gospodin Rakar jučer i pričao o tome da uopće nije bilo nikakve provjere kad se upisivali podaci unutra. Tako da u jednom trenutku smo rekli ovo tu nema više smisla, idemo mi probati uzeti te podatke jer u podacima se nalazi izvor. Ajmo mi parsati te podatke, te HTML-ove, možda ćemo dobiti nešto pametnije. Da. Nema šanse jer taj HTML koji je tamo je totalno smeće i to se ne može ništa izvući. To je kao prva stvar. Kao druga stvar, udruga je napravila jako dobar posao tako da je izvukla maksimalno što je mogla iz tih podataka. Znači da smo išli parsati ponovo podatke ne bi ništa dobili točnije. Onda smo išli s idejom ajmo mi probati se spajati na neki drugi servis pa izvlačiti malo točnije podatke, ali tu je bio problem firme koje su bile unutra, malo su pisali OIB-i, malo matični brojevi, pa su malo krivi bili OIB-i, pa krivi matični brojevi, pa su bili datumi upisivani, nemoguće za srediti. Tu smo isto rekli stop. Tako da smo dosta često krenuli nešto raditi i rekli smo ne možemo to, idemo nešto novo, idemo iz početka. Najveći problem, znači s obzirom da je naš zadatak bio sa gradovima, to jest malo sa naseljima riješiti, je bio ajmo odlučiti se za jednu stvar, ajmo srediti mjesto, znači naselja, kako jesu. I onda kad smo to krenuli, nisam mogao vjerovat da može neko, to jest može biti u jednoj bazi preko 140 varijacija na temu Zagreb. To je nevjerovatno. Onda smo naravno tu išli, ajmo to lower case, upper case riješiti, pa trim left, trim right, pa to smo riješili, tu smo skinuli tu neki dio, ali ne možete skinuti ako Zagreb napiše se ZA12 greb i AAA upitnik uskličnik. Mislim, i takvih je bilo primjera. Jednostavno ne može se vjerovati šta ljudi upisuju za određene podatke, ali to su samo gradovi i naselja. Zamislite si imena firme, OIB-i koji također nisu imali provjeru šta je bilo s time. I na kraju, mi smo to išli krenuti i onda smo rekli, ok, valjda su vrijednosti ugovora koji su tamo točni. Znači, koje su vrijednosti koje neko dobio ugovor i koja je bila procijenjena vrijednost ugovora, valjda su to točni. Onda je show nastao. Vrijednosti ugovora, to je kaos bio. Još procijenjena vrijednost ugovora je ok. To je manje više tu negdje. Znači, neko je možda full nulu ili zarez, ono što je pričao jučer gospodin Rakar, ali otprilike to je bilo ok.
Ali ono što je najbitnije, što smo mi htjeli je vrijednost ugovora, ne procijenjena vrijednost. Na kraju smo sve naše vizualizacije bazirali na procijenjenoj vrijednosti jer nismo mogli uzeti vrijednost ugovora. Zašto nismo mogli uzeti vrijednost ugovora? Prvo, veliki broj ugovora je bio upisan bez vrijednosti. Znači, nema vrijednost uopće, nula. Sljedeća je bila da je vrijednost ugovora nula. Kako može biti vrijednost ugovora nula ako je ugovor potpisan? I onda, ok, to se još lako može maknuti. Ajmo izmaknuti te koji imaju nulu i ovo, pa nećemo ih uzeti u obzir. I onda je tek smo onda na kraju shvatili posebnu vrstu problema, a to je da se upisuje jedinična vrijednost ugovora. Što to znači? To znači da je, recimo, dobijemo da je pretpostavljena vrijednost ugovora 2 milijuna kuna, a potpisana vrijednost ugovora 4 kune ili 4 nešto. Kako je to moguće? Jednostavno, zato što je upisana jedinična vrijednost za to. Recimo, mislim da je bio primjer goriva, litra goriva. I onda je upisana litra goriva kao vrijednost ugovora, a ne kao ono što se cjelokupno kupilo. I tu je bilo dosta problema, zato smo na kraju odlučili, ajmo mi na procijenjenu vrijednost, nećemo uzeti vrijednost ugovora kao to. Nije točno, ali eto, bar imamo nekakvu okvirnu šta ćemo raditi. Za izbor tehnologije, s obzirom da smo svi bili neka geoinformatička domena, bilo je onak šta ćemo raditi na onome što radimo i svaki dan, ili ćemo raditi nešto drugo. Ajmo ne raditi ono što svaki dan, tog nam je isto ovako ovdje, ajmo mi nešto novo, probati neku novu tehnologiju isprobati. Pa tako smo krenuli sa relativno novom kartografskom tehnologijom koja se zove TileMill. Budem kasnije malo više o tome, fenomenalna je. Koristili smo PostGIS bazu, što je onak industrijski standard, tu nema dvojbe. GeoPy za geokoder za gradove, znači trebali smo dobiti koordinate tih gradova i naselja. TileStream je server koji nam je servirao karte i za korisničko sučelje jQuery i Leaflet, budem nešto kasnije o tome. Sada, kad smo mi sredili te podatke o naseljima, to nam je trebalo jedno vrijeme, to nam je najviše vremena oduzeti. Tehnologija nama nije bilo toliki problem koliko je bilo, ajmo srediti te podatke. Tu je sad bilo malo Pythona, malo SQL-a, pa ajmo to, pa malo ručno, editiranja i tako. I ajmo reći, sredili smo mi sva naselja, doveli smo mi to do nekakve normalne granice gdje možemo to koristiti. I ono što je bilo sljedeće, morali smo pridružiti određenom naselja državama, jer postoje naravno i nekakva naselja koja su u Hrvatskoj, koja postoje u Kambodži i u Burkini Fasi. Mislim, tako da morali smo pridružiti Hrvatskoj te određene naselje i nakon toga išli smo geokodirati, bilo je oko 1500 naselja. Počeli smo s Yahoo-om, jer kao Yahoo ima može se više toga u jednom danu geokodirati. Mislim da oko 5000 adresa u jednom danu, dok ovi ostali imaju manje. I naravno kad smo probali Yahoo, skužili smo da preko 50% je krivo geokodirao. I onda smo rekli nećemo, Yahoo nije dovoljno dobar, brzo smo odustali i išli smo na Google. Google je na kraju bio najbolji, morali smo ipak ispravljati tu, jer neka imena gradova nije on dobro prepoznao, tako da, ne znam, Sveti Ivan Zelina ili nešto tako, a upisivano Ivan Zelina, ili morali smo promijeniti tako da bude točno onako kako on traži. To isto trajalo dosta i na kraju smo dobili koordinate svih gradova, dosta točno. Druga tehnologija, to je ova, biti na čemu smo se bazirali, TileMill. On je razvijen od strane tvrtke Development Seed kao dio Map Toolboxa. Njegov glavni cilj je napraviti lijepe i brze karte za prosječnog korisnika. Znači, vi možete sad doći, skinuti TileMill, radi na Windowsu, Linuxu, OS-u, na svemu radi, bez problema i relativno dosta brzo se shvati. Studenti kojima to dajemo za diplomski, oni to bez ikakvih problema u jedan dan pokliču i sve znaju. Razvijen je na Node.js-u i koristi Mapnik biblioteku za rendering. Mapnik biblioteka vam je ona ista koja se koristi za OpenStreetMap za prikaz karata. To je otprilike to sučelje TileMilla na webu, a on postoji desktop verzija. Vrlo se jednostavno stilizira pomoću CSS-a i stvarno nije teško. TileStream smo koristili za
za tile server, upravo zato što je baš prilagođen super za format MB Tiles. MB Tiles je format koji se eksporta iz tile mila. Znači vi tam stilizirate, sve napravite kako hoćete, eksportirate u MB Tiles i stavite ga na tile stream da ga servira. I to je to. MB Tiles nije ništa drugo nego SQLite baza u kojoj se sve. Znači to je jedan datoteka koja se pusti da se servira i to je to. S druge strane, s klijentske strane smo morali koristiti Vax koja u biti čita te podatke koje tile stream servira. Za onak kartografski dio smo koristili Leaflet. Zašto smo koristili Leaflet? Zašto ne Open Layers koji je najčešće korišten u praksi? Prva stvar zato što, eto, htjeli smo nešto drugo, jer Open Layers najčešće koristimo u svakodnevnom poslu, pa ajmo probati nešto novo. Kao prvo, a kao drugo, Leaflet sadrži, je velik 93 KB, a Open Layers 1 MB, što je drastično velika razlika i prilagođen je za mobile. Sad, kako to sve zajedno funkcionira, nešto sam već rekao, znači postoje podaci koji su neki prostorni podaci, shapefile ili Postgre baza, koji se u StyleMilu stiliziraju, eksportiraju se u MBTiles format, što je SQLite baza, i nakon toga se može, dobro, Mapbox, ova firma ima i za iPad aplikaciju, tako da možete staviti na iPad i pregledavati karte na iPadu offline, ili možete preko tile streama streamati direktno na web. Sad, zašto TileMill? Zašto smo odlučili se za TileMill, a ne za, ne znam, za GeoServer, MapServer koji su puno popularniji u geoinformatičkoj struci? Da bi to objasnio, prvo moram objasniti neke osnove web kartografije, na koji način funkcionira. Poznato je, svi znaju manje više, svima je poznato na koji način radi Google Maps. Znači, to je otprilike isjeckana karta svijeta na 256 puta 256 piksela, ovisno o zoom levelu, on čita određene tajlove, znači određene dijelove, ovdje recimo OSM, na isti način radi OSM. Uglavnom, sva web kartografija radi na ovom principu. Znači, ovisno o zoom levelu, on povlači sličice za za to i to područje. Vrlo jednostavno. Ovo je super kada pričamo o slikama, znači kad pričamo o PNG-ovima ili JPEG slikama. Ali to su slike. Ja ne mogu ništa iz slike izvući. Znači, kako ću ja dobiti nekakvu informaciju iz te slike? Alternativno, znači mogu nekakav on-click event, request get request, lijepo uzmem podatke, prikažem podatke. Ali to nije dobro, to je sporo, pogotovo ako hoću nekakvu super interakciju za korisnika. Rješenje su vektori. Ajmo vektore povući u browser. A gdje je problem? Problem je, kao prvo, Internet Explorer još uvijek drži 35% tržišta. Mislim da je to malo manji brojka. Mislim da je oko 31 sad nešto po novome, da. A zašto to loše? Pa mislim, ne trebam baš objašnjavati pretjerano Internet Explorer zašto je loš. Ali gdje je sad stvar? Stvar je tome da čak i najnoviji brauzeri, čak i Firefox, čak i Chrome najnoviji, imaju problema sa vektorima. Ok, Google Chrome je daleko tu otišao, on je daleko najbolji i šiša i Firefox, Internet Explorer u vektorima za daleko, ali i dalje to je preslabo. Ok, za točke, prikazati točke vektorske, još nekako i prolazi. Ajmo reći da u Google Chrome možemo nekih 5000 točaka bez problema da nekakav korisnik može raditi, ali 5000 točaka je ništa iskreno. Ajmo probati šta kad bi OpenStreetMapu čitali podatke, pa to bi rušilo cijeli browser. Znači, ta tehnologija još nije tu. Ajmo pričati ne o točkama, šta ako su poligoni u igri. Još uvijek to nije to, brauzeri su još uvijek slabi, pogotovo za kalkulacije nad poligonima. Recimo, da li je moj kursor miša u određenom nekom poligonu. To je jako teška kalkulacija za brauzera i presporo bi išlo. Rješenje, ajmo pojednostaviti te poligone da nisu toliko kompleksni. Pa onda imamo ovak nekakav primjer, ajmo reći nekakav dio Europe, ajmo pojednostaviti poligone malo. Ok,
ali to je još uvijek sporo. Ajmo mi još malo i onda dobijemo ovo. Razumijete? Znači, pojednostavljenje poligona nije dobro rješenje. Koje je pravo rješenje? Rasterizirani vektori plus interakcija s pikselima. Šta to znači? Tvrtka Development Seed je uzela ideju od Googlea, manje više. Nije ideja totalno preuzeta, ali inspiracija od Googlea. Poznato je da Google ima pametne ideje, ponekad, osim kad recimo pokušate iz Amerike i Kine, onda ćete preplivati kao najbrži put, ali dobro. Ali kako je to Google riješio? Ako pogledate na Google Maps, on nema svoje podatke u vektorima, već ima u rasterima. Znači, on sve svoje karte prikazuje kao raster, logično zašto, upravo iz ovih svih razloga zašto sam sad rekao. Znači, brauzeri su još uvijek danas optimirani samo za prikazivanje rastera i to super radi. Dok god imaš rasterske podatke, brauzeri će odlično raditi i to će funkcionirati. Oni su upravo napravili tako da su vektore, znači točke, u ovom slučaju su to nekakve sličice, pretvorili u raster. Znači, to nisu, znači te lokacije su pretvorili u raster, a podatke o tim sličicama su držali u JSON. To znači da u biti učitavaju dva puta, učitavaju raster i učitavaju JSON koji predstavlja te podatke. Znači, korisnik dođe na tu nekakvu točku, klikne, on pogleda, aha, on je kliknuo na tu točku, pogledaj mi koji je to podatak i izvuci mi taj podatak. Vrlo trivijalna tehnologija, ovak se, kako to nije se niko sjetio do sad prije, ali eto. Šta je tvrtka Development Seed napravila osnovno? Ovo su super za točke, ali kad pričamo o nekoj kartografiji moramo razmišljati malo više. Znači, nisu samo točke u igri, tu su i poligoni, tu su i linije. No, ovaj princip neće funkcionirati za to. Oni su malo to pojačali i napravili su nešto što se zove UTF grid. UTF grid je u biti ništa drugo nego JSON koji sadrži podatke za određenu lokaciju na karti. Pa ovako, to otprilike, kad to malo se zoomira, znači, ne znam, uskličnik je ovdje Norveška, hash je Švedska, $sign je Finska i tako dalje. Znači, kad korisnik ide mišem, samo se provjerava koji je znak ispod. Znak se pretvara u UTF kod pogleda koji je podatak ispod i na taj način se može prikazivati bilo koji vektorski podatak o tom objektu. Oni su uzeli da je to 64 puta 64 piksela, jer su rekli da je 256 puta 256 ipak previše, što je činjenica, baš korisnik nije toliko točan da će po svakom pikselu ići provjeravati, niti je to bitno, nego ajmo to pretvoriti u nekakvu manju, tako da se dobilo neki 4000 objekata da je moguće postaviti, što u praksi rijetko kad imamo 4000 objekata više nego na jednom ovak malom dijelu. I za kraj, šta je bilo, imali smo relativno kratak rok, odlučili smo se za ovu tehnologiju jer je vrlo interaktivna i vrlo brzo radi. Da li smo mogli bolje? Pa možda i jesmo, jer sve smo to radili onako na brzinu, tako da smo odlučili se za nekakve stvari koje možda ove tu vizualizacije koje smo mi napravili biti nemaju smisla. Recimo, također mogli smo možda neke stvari bolje vizualizirati, pogotovo prikaz novca, jer sada odete tam, vidjet ćete da grad Zagreb je, ne znam, ovakav kružić koji ima 70 milijardi kuna, dok recimo tam nekakav Zadar je malo manji kružić, a ima recimo 10 milijardi kuna. Jednostavno Zagreb je toliko odskakao od svega da nismo znali kako ćemo ga prikazati. On je u svemu odskakao, i od broja ugovora, i od vrijednosti, i od smjera i toka novca. Tako da tu smo možda mogli malo bolje napraviti. Na kraju uspjeli smo to napraviti. Mislim da smo predali 2 minute do ponoći, sve na kraju. I usput smo se zabavili i dobili smo drugu nagradu za to. I to je to. Dobrica ima jedno pitanje, vjerojatno da li to radi na Kindlu?
Misliš na ovu tehnologiju specifično? Aha, to. Ovaj stek cijeli. Pa ovaj stek najviše na mobitelima ovisi o onome korisničkom sučelju, što sam pričao leaflet. Leaflet je baš specifično napravljen da bude jednostavan, nema puno opcija, ali da radi na svemu. On bi trebao raditi na mobitelima. Mislim da smo mi probali tu neki iPad ili nešto tako da je to funkcionirao, ali na kraju... Da. Ja ne vidim razlog zašto to ne bi radilo, iako kad smo to radili nismo namijenili da to bude na mobilnom, iako je primarno to i trebao raditi jer sučelje koje smo napravili, to smo onak iskodirali ja mislim da u sat, dva. Tako da nismo uopće razmišljali na takve nekakve sitnice. Ali ne vidim razloga zašto ne bi radilo to na mobitelu i na takvim. Trebalo je probati, moram priznati da nisam baš probao. Ali da. Explorer ja mislim da radi, ja mislim da smo probali čak jedanput na Exploreru, mislim da je radilo to. Ali to ne bi trebalo, Explorer radi s ovakvim nekakvim stvarima koje nisu komplicirane na ovaj način. Ovo nisu vektori, ovo sve rastari, pa to bi trebalo raditi. Mislim, Explorer je loš, ali baš da ne može ovak nešto prikazati bilo bi malo smiješno. Da, nismo imali gdje probati šesticu, ali da. Ne bi dao ruku u vatru za šesticu, da. A onda ne moraju gledati ovu stranicu, mislim. Sretno im ono. Oni imaju većih problema od toga što neće moći otvoriti ovu stranicu. Evo, može jedno pitanje. Koliko je komplicirano napraviti sučelje koje bi davalo malo dublji pregled u podatke, znači ne samo statički, nego možda neki slajder da sad kažeš ograničiš po gradu, po iznosu novca. Znači u ovim vizualizacijama baš se od šume ne vidi drveće, znači nešto gdje bi ti mogao ograničiti ili nešto. To je primarna ideja bio nekakav filter staviti. Znači da se nešto može se, zato što sve manje više je sve u browseru. Znači ukoliko to se napravi, recimo ne znam, uzme se jQuery i uzme se nekakav framework i da se to recimo, ajde mi sakri sve podatke koji nisu može, ali ako su, ovo su slikovni podaci. Znači, problem ove tehnologije je tome što se, znači nešto se napravi, eksportira se i servira se. Znači, nema live feeda. I to je najveći problem u ovome tu. Tako da, neko ograničenje na razini klijenta što se tiče vizualnog ne bi išlo. Što se tiče podataka bi, jer su podaci i ovako ovdje, pa ok, ti nećeš sad sve vidjeti, pa ćeš si uzeti samo ono što ti treba. Ali vizualno ne, nažalost neće ići s ovom tehnologijom. Ima drugih koji su bolje za to. Malo možda i komentar. Najviše vremena i zadnju sekundu ste stigli jer ste najviše vremena potrošili da comma delimited file shvatite i šta znače koji podaci. Zamislite sada da to želimo raditi online, jer znači taj čas da želimo vidjeti stanje. Možda je ovo prilika za otvorenost podataka reći da CSV i tab delimited je u stvari jedna nepismena tehnologija i da u 21. stoljeću postoje kategorizirani podaci koje je moguće selektirati i po webu brzo prikupiti. Onda bi vaša ova grafička tehnologija za čas došla do izražaja. To možda treba nadopuniti kad se govori o otvorenim podacima. Jučer nismo imali priliku otvoreni okrugli stol, nije bio dovoljno okrugli, mi nismo mogli mu reći svoja mišljenja, da kad bi podaci javne uprave i svi takvi bili kategorizirano opisani, to su te tehnologije semantičkog weba, Google ih ne zove tako, ali ih već možete probati, Knowledge Graph se zove njegova tehnologija, morate biti logirani i morate reći na engleskom i dobit ćete na desno kategorizirano i ono što nije u deskriptoru. Taj čas su podaci onda otvoreni i otvorenost bez formata nije moguća. Zbog toga smo recimo mi u medicini formirali povjerenstvo za interoperabilnost biomedicinskih podataka, jer tamo genski podaci, milijarde sitnih dijelova, nije moguće bez ontologije, bez zapisa. Ako ko ima interesa da podupre u ovoj otvorenosti i
reprezentaciju podataka u Hrvatskoj ovakvu otvorenu, neka se javi organizatorima gdje mi onda kroz to povjerenstvo bi pokušali utjecati da i naši podaci u Hrvatskoj budu interoperabilno prikazani, a ne Coma Delimited. Pa ja se nadam da je to trend općenito tome. Hvala lijepa, moramo završiti. Jedan pljesak za Marija Millera.